Svi mi volimo sebe razmaziti našim omiljenim grickalicama i slasticama. No, jeste li ikada zastali i razmislili o tome što zapravo ulazi u njihovu pripremu? Od upitnih sastojaka do neetičkih praksi, prehrambena industrija često može biti šokantno i uznemirujuće mjesto. U ovom videu otkrivamo skrivenu stvarnost koja se krije iza 20 popularnih namirnica, a koja će vas možda natjerati da 2 puta razmislite o sljedećem odlasku u kupovinu. Pripremite se jer bi vas ovo putovanje moglo ostaviti s osjećajem nelagode. Broj 20. Tradicionalno uzgojene jagode. Ove sočne i slatke jagode mogu biti pravi užitak za okusne pupoljke, ali njihov uzgoj može imati negativan utjecaj na okoliš i zdravlje. Tradicionalni uzgajivači jagoda u velikoj se mjeri oslanjaju na pesticide, fungicide i druge sintetičke kemikalije kako bi zaštitili urod, što dovodi do potencijalnih ostataka kemikalija na voću. Jagode su često na samom vrhu liste prljavih čimbenika zbog visoke kontaminacije pesticidima, što se povezuje s hormonalnim poremećajima, neurološkim problemima i povećanim rizikom od određenih vrsta raka. Broj 19. Kukuruzni sirup. Kukuruzni sirup s visokim udjelom fruktoze, koji je čest zaslađivač u prerađenoj hrani i pićima, povezuje se s raznim zdravstvenim problemima kao što su pretilost, dijabetes tipa 2 i bolesti srca. No, nije u opasnosti samo naše zdravlje. Proizvodnja kukuruznog sirupa ima ozbiljne ekološke posljedice, uključujući degradaciju tla, onečišćenje vode i oštećenje ekosustava zbog intenzivnog uzgoja kukuruza. Broj 18. Jaja s industrijskih farmi nesilica. Okrutni uvjeti na industrijskim farmama jaja, gdje se kokoši drže u malim kavezima s minimalno prostora i malo prirodnog svjetla, mogli bi vas natjerati da ponovno razmislite o svom sljedećem jutarnjem sendviču. Ove prakse ne samo da otvaraju ozbiljna pitanja o dobrobiti životinja, već i velike količine proizvedenog otpada te upotreba antibiotika doprinose propadanju okoliša. Broj 17. Pakirani voćni zalogaji. Iako se reklamiraju kao zdravija alternativa bombonima, meni pakirani voćni zalogaji puni su dodanih šećera, umjetnih aroma i boja, što doprinosi pretilosti, kvarenju zuba i potencijalnim alergijskim reakcijama. Osim toga, proizvodnja i pakiranje ovih proizvoda povećavaju onečišćenje okoliša i nakupljanje otpada. Broj 16. Prehrambene boje. Umjetne prehrambene boje, koje se često proizvode od naftnih derivata, povezuju se s raznim zdravstvenim problemima, uključujući alergije, hiperaktivnost kod djece i potencijalne kancerogene učinke. Iako su prirodne boje općenito sigurnije, neke, poput karmina dobivenog od smrvljenih kukaca, mogu izazvati alergijske reakcije i otvoriti etička pitanja za vegetarijance i vegane. Broj 15. Unaprijed pakirane salate. Unaprijed pakirane salate povezuju se s izbijanjem nekoliko bolesti koje se prenose hranom zbog potencijalne kontaminacije tijekom pranja i pakiranja. Osim toga, jednokratna plastična ambalaža doprinosi onečišćenju plastikom, dok transport i hlađenje ovih proizvoda nose značajan ugljični otisak. Broj 14. Imitacija rakova. Imitacija rakova, poznata i kao surimi, može oponašati okus i teksturu pravog mesa rakova, ali proces proizvodnje i popis sastojaka, uključujući usitnjenu ribu, škrob, bjelanjak, arome i umjetne boje, mogli bi vas natjerati na razmišljanje. Broj 13. Konzervirano povrće. Iako je praktično, proces konzerviranja može ukloniti vitamine i minerale topljive u vodi iz povrća. Mnoge vrste konzerviranog povrća također sadrže dodanu sol ili šećer kao konzervans, što može doprinijeti zdravstvenim problemima kao što je visoki krvni tlak. Broj 12. Komercijalni bijeli kruh. Proces rafiniranja koji se koristi u proizvodnji komercijalnog bijelog kruha uklanja mekinje i klice bogate hranjivim tvarima. Tako ostaje proizvod bogat jednostavnim ugljikohidratima, često pun konzervansa i drugih aditiva. Nedostatak vlakana i dodani sastojci mogu doprinijeti zdravstvenim problemima kao što su pretilost, dijabetes tipa 2 i bolesti srca. Broj 11. Foie gras. Foie gras je luksuzno jelo koje se proizvodi od povećane jetre nasilno hranjenih pataka ili gusaka. Njegova je proizvodnja dugo bila kontroverzna zbog nehumane prakse šopanja, odnosno prisilnog hranjenja.
Brojne studije dokumentirale su negativne učinke ovog procesa na zdravlje životinja, zbog čega su mnoge regije i restorani zabranili korištenje foie gras na svojim jelovnicima. Broj 10. Uzgojene kozice. Iako se često reklamiraju kao održivija alternativa kozicama ulovljenima u divljini, industrija uzgojenih kozica okružena je brojnim ekološkim i etičkim problemima, od krčenja šuma i onečišćenja vode pa sve do kršenja ljudskih prava, poput prisilnog rada. Metode uzgoja koje se primjenjuju mogle bi vas natjerati da ponovno razmislite o svojoj sljedećoj kupovini. Broj 9. Gazirana bezalkoholna pića. Sveprisutna i popularna gazirana pića mogla bi izgubiti svoju privlačnost nakon što saznate koliko šećera i umjetnih sastojaka sadrže te koliki je njihov značajan utjecaj na okoliš. Od poticanja pretilosti i dijabetesa tipa 2, pa sve do onečišćenja plastikom i prekomjerne potrošnje vode, proizvodnja ovih pića nosi ozbiljne zdravstvene i ekološke troškove, što bi vas moglo potaknuti da odaberete zdraviju alternativu. Broj 8. Margarin. Margarin, koji je popularna zamjena za maslac, prolazi kroz proces zvan hidrogenacija, tijekom kojeg mogu nastati trans masti, a za njih je poznato da povećavaju rizik od srčanih bolesti i drugih zdravstvenih problema. Osim toga, proizvodnja biljnog ulja, glavnog sastojka margarina, značajno doprinosi krčenju šuma i uništavanju staništa. Broj 7. Pjenasti bomboni. Ključni sastojak mekanih pjenastih bombona, želatina, protein je koji se dobiva iz kolagena koji se nalazi u koži, kostima i vezivnom tkivu životinja. Proces ekstrakcije želatine otvara etička pitanja za vegetarijance, vegane i one koji slijede određene vjerske propise o prehrani. Osim toga, otvara i ekološke probleme. Te probleme dobrobiti životinja povezane s industrijskim uzgojem stoke. Broj 6. Mesne konzerve. Mesne konzerve često sadrže komade mesa niske kvalitete koji se miješaju s konzervansima kao što je natrijev nitrit, što se povezuje s povećanim rizikom od kroničnih zdravstvenih problema. Osim toga, proizvodnja mesnih konzervi doprinosi propadanju okoliša i otvara etička pitanja u vezi s praksama industrijskog uzgoja stoke. Broj 5. Instant rezanci. Instant rezanci prolaze kroz proces prženja, što može dovesti do visokog sadržaja masti, a često dolaze na tržište s vrećicama začina koje su pune natrija i umjetnih aroma, poput natrijevog glutamata. Ne samo da su siromašni hranjivim tvarima, već i proizvodnja instant rezanaca doprinosi krčenju šuma i onečišćenju plastikom. Broj 4. Topljeni sir. Topljeni sir proizvodi se topljenjem pravog sira i miješanjem s emulgatorima, stabilizatorima, konzervansima i umjetnim bojama. Ovaj proces značajno smanjuje udio pravog sira u konačnom proizvodu, a umjesto toga dodaje razne aditive koji mogu dovesti do zdravstvenih problema i potencijalnih alergijskih reakcija. Broj 3. Hrenovke. Hrenovke se proizvode postupkom koji se naziva mehanička separacija, tijekom kojeg se različiti dijelovi životinja, uključujući kožu, masnoću pa čak i unutarnje organe, fino melju u pastu i miješaju, a zatim se dopunjuju konzervansima, natrijevim nitritom i visokim udjelom natrija. Konzumacija hrenovki povezuje se s povećanim rizikom od kroničnih bolesti, poput bolesti srca i određenih vrsta raka. Na drugom mjestu nalaze se omiljeni pileći medaljoni, nuggets. Proces proizvodnje koji stoji iza njih može vam lako oduzeti apetit. Pileći nuggets proizvode se od mehanički odvojenog mesa, što je tvar nalik pasti. Preostali pileći kosturi prešaju se kroz sito pod visokim pritiskom, pa tako unutra dospijevaju i hrskavica, koža te drugi manje poželjni dijelovi. Broj 1. Umjetni zaslađivači. Umjetni zaslađivači kao što su aspartam, sukraloza i saharin, već su dugo predmet mani rasprava zbog svoje sigurnosti i potencijalnih učinaka na zdravlje. Iako su odobreni, i dalje postoji zabrinutost u vezi s potencijalnim zdravstvenim rizicima, uključujući povećani rizik od raka i debljanje. Osim toga, proizvodnja i zbrinjavanje ovih sintetičkih spojeva doprinose onečišćenju okoliša i njihovom dugotrajnom zadržavanju u prirodi, što izaziva zabrinutost zbog njihovog utjecaja na vodene ekosustave i ljudsko zdravlje. Od upitnih sastojaka
preko neetičkih praksi, pa sve do ekoloških problema, proces proizvodnje mani naših omiljenih namirnica može izazvati nelagodu. Zato se sljedeći put, kada budete u Konzumu, Kauflandu ili Lidlu ili kada posegnete za nekom grickalicom, sjetite ovih šokantnih otkrića i razmislite o zdravijim i održivijim alternativama. Hvala vam što ste bili s nama i radujemo se vašem dolasku i sljedeći put.